шарофат худоидод ва муовини ректори донишгоҳи давлатии Кӯлоб оид ба муносибатҳои байналмилалӣ. Шукрона аз тинҷию осудагии ҷумҳурии соҳиби истиқлоли Тоҷикистон, аз таваҷҷӯҳи ҳамешагии раҳбарияти олии сиёсии мамлакат хоса пешвои муаззами миллат дар самти рушди илму маориф ҳамчун як самти афзалиятнок ва калидии ҷомеа ки имрӯз дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб сатҳу сифати таълиму тадрис ба маротиб боло рафта истодааст ва дар доираи амалӣ намудани барномаи давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 20-солаи рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб имрӯз боз як миқдор таҷҳизоти замонавӣ дар самти биология ва биотехнология ва ҳамчунин физика ва химия ворид гардид ки маблағи умумии он 353 000 сомониро ташкил медиҳад. Бояд гуфт ки барои гузарондани корҳои лабораторӣ, ҳамчунин корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар самти илмҳои табиӣ ва риёзӣ ва ҳамчунин бахусус дар самти биология ва биотехнология лоиҳаи рушди таҳсилоти олӣ, яъне такмили ихтисоси барномаҳо аз биотехнология дар донишгоҳ амалӣ гардида истодааст ки дар ҷанбасти он мо соҳиби як лабораторияи замонавии биотехнология гардидем ва имрӯз тавре ки дар боло ишора кардем боз як миқдор таҷҳизоти дигар низ ворид гардид. Минбаъд ин таҷҳизоте ки ба факултети химия, биология ва география ворид гардидааст, метавонем ки аз инҳо истифода бурда боз ҳам барои рушди корҳои тадқиқотӣ, илмӣ тадқиқотӣ, ҳамчунин корҳои пешбурди корҳои лабораторӣ ва дар омода намудани дар ҳақиқатан мутахассисони рақобатпазири бозори ҷаҳонии меҳнат боз ҳам корҳои назаррас анҷом дода шаванд. مدیر کافدرای بیولوژی و متدیکای تعلیمی دانشگاه دولتی کلوب فاکولته خیمی بیولوژی و گئوگرافیا قلعه شاهمرود جرایش. عین حال ما شاهد هستیم که در دانشگاه دولتی کلوب در دایره رشد لایحه تحصیلات عالی تجهیزات برای آزمایشگاه شیمی عضوی و غیر عضوی وارد گردیده است که این همه با تشبث رکتور دانشگاه محترم میرزاده عبدالسلام مصطفی میباشد. ما در برابر این دانشجویان، آموزگاران، اسپیرانتان، ماجسترانتان، دکترانتان پی‌اچ‌دی می توانیم که در آزمایشگاه به تحقیقات‌های علمی تحقیقاتی مشغول شده و کارهای رساله‌های نامزدی و دکترای خود را به انجام رسانیم. یعنی این آزمایشگاه در طول 76 سال اولین آزمایشگاه می باشد در دانشگاه که این همه در پرتو سیاست دولت و برنامه رشد فن‌های طبیعی دقیق ریاضی عملی گردیده ایستاده است. Шума, кадро.